apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Papanam si Sheila. Ay nawaw, ang mga nutila pakisarsara ka malalaki. Mami, apayakas ta kayo. Kada rumuarak, lalaki adagos ti atapon nyo akasinarak ko. Ay nawaw. Kaya't kalaang nga iliklik iti dayjay amarigrigat Alester. Amumat nga da kayat ko aparaken ka. Ay, dayta man ang tibagayo. Apay namin nga intulagdak. Jakpay kayat ti makiasawa. Ibagak aya ang makiasawa kan. Kaslakas tan titurong ti sa uyo, mami. Ulitag nga ibagaken ka. Jak kayat ni Lester. Kasano ko maakayat yo kat adamat nga rudan ni daddy nga asawa yo, mami? Dinakman bastusan si Sheila. Para ken ka ti kayat ko asawan. Siya kumatiag pili iti para kanyak, mami. Saan kat ada kayo? Ay nawaw! Bagbaga man dya anak tadamyan. Basto sa makisarsarita ti loka. Kasano kat pakibiyangam ti may papan iti ayat na. Naibag dya retreto ken kwa na tabak nang. Anak ti gayam ko. Masigurado mo ka din nga ginusto da no agkita da. Apay kit din asaan. Napintas dya gayam ko. Kat masigurado ka gwapo mo ti anak na. Dahita nga mintirigat na kahit. Gaputa dada ija abroad. Kaya't mumutan nga ipasawa dya anak mo tapno makapangkay jay. Di mo kadimot kaya ti makapan ija abroad. Dahita ka nga rod anak mo ti aramatan tapno makapan ka. Kanya mati klasim nga ina ay nawaw. Kaya't ko anasaya ti masakbayan ti anak ko. Santo nga agrigat no agkatuluyan da iti anak ti amiga. Naimbag ta nasabat ka dito bakit Maria? Ay anya ka diti ibagam iti panagsabat ta. Ibagam iti apo ko madinas asit ganti anak ko. Kay ibagam iti anak mo madinas asit ganti apo ko. Neta, kasla da ipagtangtang sit mo si kabakat. Ay awan ti tangtang sit ko. Sinugbadak lang matimbagam. Saan amay kariti apukom iti anak ko? Imbaga na kaday amay kariti anak mo ay nawaw. Ay na, makapasuron ka kasarsarita. Dita ka man laangan. Ay ka dita ka mat sa anak mo ngay masasinagkan ka. Si kamati mo na anak isarita kanyak. Ay nawaw. Apay, apok. Ar-ar mom ayati, anak ti mata pobre ni Lilia. Kayan ayat ko pa yan, Lola. Ay, nasabat ko nga minijidalan. Kabinilinak nga ibagak kano kang kadi mo as-asigan ti anak na ay nawaw. Kasano jak asit kan ngay? Kat ay ayatok mo't ni Sheila. Kasano ngay kakasje matina na. Kunamno asino matakababaknangan. Magin inayat kami, Lola. Uray asino tagdep-dep pa. Awan ti makapagsina kada kami. Ay nawaw. Masigurado makaday akasamot ni Sheila kan ka? Uwan, Lola. Mala, agawam nga ruti agurnong. Idulin mo. Tapno adaaramatin niyo iti masakbayan niyo, apaw. Uwan, Lola. Mangtangdanak pa iti kadwak iti garden. Tapno adun to ti maapit ko. Ay, husto day ta na panunot mo, apaw. No adu ti imulam, adu umat ti maapit mo. Sheila, amo ni Lola nga dan relasyon ta. Ala, kasano na ibaga na ka ni Mami? Apay nga imbagam ngay? Di na ibaga day jay. Naibagak namin ta dinamag na.
Jakmat kaya ti aglibak ka ni Lola ah. Imbag pa'y ni Lolam taman nakaawat. Ngam ni Mami. Saan tapay nga kita iti sumagmamanong aldaw. Takadwa ak dagiti tinangdanak nga agmula iti garden may ha. Makalawas ka di tagkita. Wen, inton malpas ti mula may. Agkita tanton. Dakkel ka di ti mahal alam iti garden niyo. Adamot basit. Ano saan tapay ti kastoy. Tahinton makaurnungak. Agkalay sa tanton. Naida kayo, mate. Nana, papanan nyo ka day. Ay, nakpadi sindaan. Masapul nagluto ak iti kanon dagiti nagmula iti garden may barok. Apay nga, adi yung iba unti apo ko yung gumatang. Ay, Apay ada kayo. ni kadilister ti nakdakamatang barok. Una tayo sulang mo ti apo ko yun, nana. Ay, Hanggang adapay ka di sa balay. ay, adapay sa balay. Ngam, sa balay mo ati balay da. Ah. Nila ang lister ti balay ikaw. Apay, adi iso ti ibaon nyo, nana. Isuti nang idaulo katagiti trabahador iti garden barok. Anyat ka tiyo asawan? Ay, nagpamula nga men iti garden may. Kasta. At dagayam garden nyo, nana. Nagsabat kami kanina na Maria ti Dalan. Namuak nga da magayam garden da. Oh, anya kumano adda. Day talakit din garden ti pagbibiyagan da. Ay na, marigrig ata talaga. Oy, di ka matagsaw iti kasta. Amangan nga, no nalawa ti garden da. Anya kumano nalawa. Ay nawaw. Awan day tamay dilig iti kinabak nang ti kayat ko ang mga sawa iti anak ta. Nga uray saan na kaya ti anak mo? Kasta? Awan pagbabawyan ni Sheila iti anak ti gayem ko. Ang di mo may turayan, tirik na ti anak mo. Saan ka man ako muntra iti kayat ko si Kadamian? Kontrabida ka talaga. Ay nawaw. Saan nga taas ka? Ti kontrabida. Ibagami ti anak mo nga agsaganan. Taumadani ka nun tiyo umay ti anak ti gayem ko. Diyak kaya't apilitan ti anak ta ama ki asawa. Iti di na pa'y ama mo. Di ka man agkasta-kasta si Kadamian? Napatag ti ragsak ti anak mo. Ngem ti anyaman na kinabaknang. Tandaan na ita. Masarakan ti kwarta. Ngem ti ragsak. Saan ang magatadan? Karkaritan na ka di, Damian? Saan ka karkaritan? Uray sumang pati bagbagam. No di na kayat. Awan ti mabalin mo. Apay riknam ti rigna ti anak mo. Pilitem ka di nga ipakankan kuana ti di na kayat akanayin. Ay nawaw. Umay kano dito'y balay ti ibagbaga ni mami magayem na nga agapo iti Amerika. Uray ka di da kayo. Pilitan dak amaki asawa iti lalaki ajak kayat dan. Adakan ka amin nakarbangan nga agpili iti kayat mo anak ko. Agyaman ako na kada kayo dad. Kasta kumamot ni mami. Pasensya mo ti inam. Di na mo ti balikas nga ayat. Tila kwarta tiyada iti panunot na. Dad, kasano ka diti panagam amoyo ka ni mami? Diya kaya ta maulit kan kati pakasaritaan. No kasano kami anagam amo kan nagasawa ka ni mami. Kaya tiyo asawan dad. Pinilit da kayo man? Saan da ka pinilit? Hanggang narukupak iti awis ti sulisog. No sana ko maanarukop. Nailisyak ko ma. Umadanin tiyo may tigayam ni mami nga nagapoy dya Amerika. Tong palom ka diti imbaga ni mami. Saan? Diyak kayat ti bagbaga ni mami. Anya ngayon ti aramidam. Umayak dito'y balay yo. Iti ka nito nga umayda ijay balay. Ala, adamot ka di bakanti asalid apagyanam no bilang. Talaga kasta ti aramidek. Diyak kayat ti umanugot iti kayat ni mami. Kat ni dadim, umanugot ka di iti bagbaga ni mami. Saan? Manakaawat ni daddy. Saan akas ka ni mami? Napanan ka din ni Sheila.
Kaya ta makita tigayim ko. Ay nawaw. Awan mat itisilid na. Ang mga noda na panan na. Apaya pinalubusa mapimanaw. Anya ti kayat mo asawan? Bantayak ti anak mo? Saan ka di nga imbaga? Kasan mo apal palubusan arumwar? Adala siguro na panan na. Sumangpot to. Anya nga iti ipakitak no sumangpet tigayim ko. Abay, into numayda. Kaduanan ti anak na? Tsaka mo. Nalpasan titulagan. Titulagan, ketulagan. Oy, dahito iti bagakan ka bakit? Saan na si kati makidin na? Tapno pilitam ti anak ta. Ano kayat mo disikan? Damian! Maamu ka diti dadakil mo nga. Himay ka dito ibasang. Ay, saan lola? Diyak ngamin kaya tibagbagan ni mami nga ipaasawa da kanyak. Kap na kamakade ti apo ko basang. Wen lola, nasimpat ka nagagat ti apo ko yo. Ay ayat agunay ni Lester. Kasano no saan nga umanugot ni mami may relasyon niyo basang. Saan ako na sumangpat ti jabalay mi lola. Tsak kaya tapilitan da ka makiasawa. Basta awak man. Apa nga binakas dyan? Nakitam no niya ti itsura ti anak ti gayam mo? Ha? Tsakin pagaro pakas dyan. Adamot gayam diferensya na. Ay nawaw. Sana makatrabaho. Ta ituduol dati amin. Kayat mo kadi ati anak mo ti manginduduol kan kuana iti amin, ha? Tsak ni namnama, akas dyan ti kasasad na. Saan nga asawa ti kasapulan dayjay? No di ket para bantay. Pagbali na mapara bantay ti anak mo, nga wan sweldo na? Napanan nga taitan ni Sheila. Gapo iti arapaap mo, ang makapan iti Amerika. Dandanin ay sagmak ti anak mo. Ay nawaw. Agam, jakmat kaya taday dyan Alester ti agbalin ang manugang ko. Iti anya gapo. Kasanula ang tibiyag ti anak ta iti sidong na. Marigrigat day dyan Alester. Inak pa di shop, Lola. Mapan mo ka di alaan timpapintur mo alugan. Well, Lola, medyo nabayag na jayan. Maapay nga binabinaybay, may tisap ti kasinsin mo di lugan mo. Ngimi na mga minti gasolina, kaya-kayat ko ti agkumyot. Sayang ti kwartak. Maapay nga rugay ta ka, nakalagip ka bailaan ngay. Aramatan mi man nga agpasyar ka ni Sheila, Lola. Mala, mapan ka nga rudan. Ay, katwam ka din ni Sheila, mapan. Well, Lola, agpasyar kami ngamin. Kaya't ti sumurot. Ay, sana na po. Bakit ako, tapno mapan agpasya-pasyar dita. Dituyak latan. Hello, Dad. Nakaawag kayo, Matt. Mabalin mo ti agawid, tasanda ka napilitan ni mami mamakiasawa. Agpaiso ka di, Dad. Maragsakan ako na iti day tangay padamag yo. Apay, ayan mo, anak ko. Mapan kami agpasyar ka ni Lester, Dad. Malala nga raw, agawid ka pa'y lakuma. Wan, Dad. Ngam inton malamton. Itulot nak ni Lester. Lugan mo ka di dito eh. Apay nga yung batim dito eh. Impapintor ko. Angam, gaputan nang inaunay ti gasolina, kan makumi ko mang iti garden. Jak pa inalala. Jak lang pagarup nga dagayam lugan mo. Nabayag ka din dito yung lugan mo? Manipod na graduara ka kas agriculturist. Adan lugan ko. Dahito ti pakakit kita iti 2 atawan ko ang nagtrabaho iti Japan. Apay ati mo yung bagbaga kanya ka nagtrabaho kagaya mi dyan Japan. Alangan nga ibagak, kat di ka matagdamdamag. Malaki din, aglugan kan. Ibagam no sa dino ti kahit mapagpasyaran ta, tamapantan. Adamat si Mardeng alugan iti batog. Naira nala siguro si Mardeng. Apaya di tapay batog tigit. Nudum sa aglakuma. Ay, ikagidi kita no asino. Apay di mo't pumanaw, tinagsardeng alugan. Ikas.
Ada akon, mami. Sorry, no pimanawak idi daw maya sa nga iliyo. Kaduam, day ta lalaki. Ay, uwan, mami. Kinaduak na pa nangala itilugan na ijay shop. Kasi luga-dalugan na. Ay, nawaw. Nana, sapol ko lang mat dayto ija Japan. Agsubliak tumot lang ijay, no palubusan nak ni Sheila nga anak yaw. Anya? Japan! Ay, nawaw! Saan tay arukodan ti tao babaan iti kwarta? Amin tayo kad agpapada iti imatang ti Diyos anang marswa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.